Nguhaye ikaze kurikirana YouTube channel yanjye yitwa Ubwanjye TV. Niba utakanda subscribe igisabwa no kuyikanda, kanda like, share, comment, igitekerezo cyawe giha agaciro. Uyu munsi nakuzaniye urutonde rwa filime 10 z'ibihe byose zarebwe cyane ku isi. Iyo tuvuye mu kazi kacu ka buri munsi cyangwa turi mu rugo dufata akaruhuko. Kuri bamwe filime ni kimwe bamwe bifashisha mu kuruhura mu mutwe. Uretse kuruhura mu mutwe, bamwe bahitamo kujya kuzireba mu mazu rusange areberwamo sinema. Menya filime 10 z'ibihe byose ku isi. Buri wese ahitamo ubwoko bwa filime areba bitewe n'amarangamutima ye, aho usanga bamwe bakunda izivuga ku nkuru z'urukundo, urwenya, inkuru mpamo n'izindi. Filime uretse kuba abantu bazireba mu kwishimisha cyangwa kuruhura mu mutwe, zinafasha mu kongera ubumenyi mu bintu bitandukanye. Nyuma y'uko haje iterambere mu bijyanye no gufata amashusho, hagatangira gukorwa filime zitandukanye abantu bakazikunda, nibwo inzu zitandukanye zitunganya sinema zashoye akayabo k'amadolari muri uru ruganda rwa sinema. Imyaka myinshi yatambutse hasohotse umubare munini cyane wa filime zarebwe, ariko nubwo hari izarebwe cyane, hari zimwe muri zo zabaye iz'ibihe byose kubera kurebwa n'umubare munini cyane kuri iyi si dutuye. Reka turebere hamwe urutonde rwa filime 10 zarebwe cyane mu mateka. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter and the Philosopher's Stone, iyi ni filime yasohotse mu mwaka w'2001, ikaba yarayobowe na Chris Columbus, igacuruzwa n'inzu itunganya sinema ya Warner Bros Pictures. Inkuru y'iyi filime yashingiye ku nkuru yanditswe n'umwanditsi w'umwongereza Joanne Rowling mu gitabo cye yise Harry Potter and the Philosopher's Stone. Iyi filime ikaba yarakozwe ku ngengo y'imari isaga miliyoni 125 z'amadolari. Box office ikaba yarageze kuri miliyoni zisaga 978,100 y'amadolari ku mwanya wa 9. Godfather ye ni filime yasohotse mu mwaka w'1922, ikaba yarayobowe na Francis Ford Coppola. Inkuru y'iyi filime ikaba yarashingiye ku nkuru yo mu gitabo cyitiranwa n'iyi filime. Iki gitabo kikaba cyaranditswe n'umwanditsi w'umunyamerika witwa Mario Puzo. Uyu mugabo kandi niwe wanditse filime yiswe Superman yasohotse mu mwaka w'1928. Paramount Pictures niyo yacuruje iyi filime. Iyi filime ikaba yarakozwe ku ngengo y'imari iri hagati ya miliyoni 6.7 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Box office ikaba yarageze kuri miliyoni 246 kugera kuri 247 z'amadolari ya Amerika. Godfather ikaba yaratowe ku mwanya wa 2 American Film Institute nka Greatest Film in American Film. Ku mwanya wa 8 Home Alone ni filime yasohotse mu mwaka w'1990, ivuga ku nkuru y'umwana muto w'imyaka 8 ugerageza kurwanya abajura baje kwiba iwabo mu rugo, aho aba yasigaye mu rugo wenyine ababyeyi be bagiye mu biruhuko bya Noheli mu mujyi wa Paris mu Bufaransa. Iyi filime ikaba yaranditswe ikanatunganywa na John Hughes, ikayoborwa na Chris Columbus, icuruzwa na 20th Century Fox. Iyi filime yakozwe ku ngengo y'imari ya miliyoni 18 z'amadolari ya Amerika, aho box office yageze kuri miliyoni 476.7 y'amadolari ya Amerika. Lord of the Rings. Iyi ni filime ikozwe mu buryo bw'uruhererekane cyangwa se film series. Ikaba yarasohotse mu mwaka w'2001 kugera mu 2003. Ikaba yarakozwe ishingiye ku gitabo The Lord of the Rings cyanditswe na John Ronald Lewin Tolkien, iyoborwa na Peter Jackson, icuruzwa na New Line Cinema. Mu kuyikina ikaba yarakiniwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na New Zealand. Ingengo y'imari ya
yakoreshejwe kuri iyi filime igera kuri miliyoni 281 by'amadolari y'Amerika, naho box office igera kuri miliyari 2,941 by'amadolari y'Amerika. Mwanya wa gatandatu, The Extraterrestrial. Iyi ni filime ivuga ku nkuru y'umwana muto witwa Elliot uba inshuti n'ikivejuru, yasohotse mu mwaka w'1942, yandikwa na Melissa Matheson, iyoborwa na Steven Spielberg, yacurujwe na Universal Pictures, ikorwa ku ngengo y'imari ya miliyoni 10.5 by'amadolari y'Amerika. Box office igera kuri miliyoni 292.9 by'amadolari y'Amerika. Terminator 2 Judgment Day. Impamvu ya mbere yatumye iyi filime irebwa cyane ni umukinnyi wayo w'imena ikinamo ariwe Arnold Schwarzenegger. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'1990, yandikwa na William Wisher, iyoborwa na James Cameron, yacurujwe na Crystal Pictures, ikaba yarakozwe ku ngengo y'imari iri hagati ya miliyoni 94 kugera ku 102, naho box office igera kuri miliyoni 528 by'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa kane, Lion King. Iyi ni imwe muri filime zizwi nka cartoon yakunzwe n'abana cyane ku isi yose, bikaba kimwe mu byatumye ijya kuri urutonde rwa filime zarebwe cyane ku isi. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'1994, ikorwa na Walt Disney Features Animation, ikaba yarayobowe na Roger Allens na Rob Minkoff. Ingengo y'imari yakoreshejwe mu gutunganya iyi filime igera kuri miliyoni 45, aho box office yageze kuri miliyoni 968.5 by'amadolari y'Amerika. Star Wars Episode 4 New Hope. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'1977, iyoborwa na George Lucas, itunganywa na Lucas Film, aho yacurujwe na 20th Century Fox, ikaba yaragaramu abakinnyi b'ibyamamare batandukanye, aha twavuga nka Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher n'abandi. Ingengo y'imari yakoreshejwe mu gutunganya iyi filime ni miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika, naho box office igera kuri miliyoni 775 by'amadolari y'Amerika. Mwanya wa kabiri, Avatar nayo ni imwe muri filime ivuga ku nkuru y'ibivejuru yarebwe cyane ku isi. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'2009, yandikwa, iyoborwa, inatunganywa na James Cameron, ikaba yaragurishijwe na 20th Century Fox. Uretse kuba iyi filime yararebwe cyane, ni imwe muri filime zinjije amafaranga menshi cyane mu mateka, aho ingengo imari yo kuyikora yatwaye miliyoni 237 by'amadolari y'Amerika, naho box office ikagera kuri miliyari 2.79 by'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa mbere, Titanic ni filime iza ku mwanya wa mbere muri filime z'ibihe byose zarebwe cyane ku isi. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'1997, yandikwa, inayoborwa na James Cameron. Abakinnyi b'imena b'iyi filime ni Leonardo DiCaprio na Kate Winslet. Ingengo y'imari ikoreshejwe mu gutunganya iyi filime ni miliyoni 200 by'amadolari y'Amerika, naho box office igera kuri miliyari 2.94 by'amadolari y'Amerika. Ngizi filime nabashije kubona zarebwe cyane ku isi dutuye kandi zikinjiza n'amafaranga menshi. Mwibutsa ni utakana subscribe, kuyikanda, ukanda like, share, comment, igitekerezo cyawe gihe agaciro. Ari kumwe n'umunyamateka wanyu Bayingana.